بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جهدرت جا صلاة الهوى بن ادفرهنگا ممروفا دا ام هرجار ادهمید دلیویا دا چیکریال سر دو پشکا لیک فتکین ید گرنگ و نگرنگ، مزن و بچیک، ابهیز و لواز و حوصا و هفلیک وکرنا ایکا هندش ما چید کت که ام بچاوک بلند بره خوب بدین پشکا ایکی و بچاوک نظم بره خوب بدین پشکا دویه. نه بس هنده بلکه هندک جارا ام هزارت کهین که اگر خود اف پشکا دویش مخلوقاتا ندابانه بلکه چیتر با. بله پادکفن دا مروفت عقل دار و تیگهشتی گوتیه خود سر و نهینی خو ادکتت لاوسترین مخلوق خدا و مقصدوان به گوتنه اوه اگر خود بوید ادبت او مزنی شیان خو اپریکا لاوسترین چیکری یکو خلق چه هزرا جه نکت نیشا بنیت خو بدد. هر تشتک خودت و دنیای دا چیکری اگر او چندت چاوت مدا یکیم و ببها جیبت اوش قستا نهات یا چیکرن مادم چیکر خوده و یکیش باش ناوت وی حکیمه. هر کارکی وی کربت یه والانینش حکمته که چه ام اب عقل خوی سنوردار و حکمت بزانین یا نزانین و سربورا ممروفا یا دریج ادوی جیانه دا او ایک بوما بنجه کریه که هر جارکا دم وی کاری هات یه خوده چیکری خو اجبروی دای یان بوی دای او چیکری یه کتبت النکمه یه گرنگ نبت اتبتا گرنگ ترین مخلوق النکمه و بره مهمیات مینتله. بین برچاوت خو پادشاه که وکی سلیمانی دنیا همید بن حکم وی دابو حتی با بوی هاتی تسخیر کرن اب فرمانوی تشتا ببت و بینت هم بیشن چیچکه که بچیک هندی هد هده ده چه بهای خوب برانبر سلطانتوی هبت چیچکه که اب وی حجمی روژه که برانبر سلیمانی و ده سالاتوی راوستیا دا بجت احطو بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ای سلیمان اپ بچیکی خواه من او تشت زانی یه توپ مزنی خواه نزانی ازش سبأت ام و من خبرک مسوگرت گل خو بوتا اینایی او خبرتا چه زانین پینه اتوی دلی ویدا او چیچیک شیایب هر دو چنگت خویت لواز بکت سلیمان به همین مزنی و حکمداری خواه نشیا بکت. بله اوه دم امد بیجین او سر خو ادکتت لاوسترین مخلوق خدا و یجویجی عجبتر اوه دم او درگه دانه یان استاندنه بر عبدت خوفت کت یانت گیرت گلک جارا اوان من دهوشت کت چونکه اوه چنده اپریکه که وسط کت یا چه جارا نئیت سر هزر و خیال وان ات دیرو که دا گلک طاغیه ید پیدا بوین تو خیبت خوی درباس کرین و غرور که وصایا بو چه بوی حتی وان هزر کری اگر خوده یک هبت جی وکی پیغمبر و دی کفتیت وانت بیجن هما دی او بخوبن ما فرعونی پر قائمی و نگوت ملت خو ما علمت لكم من اله غیری من نظن هوا خدای کدیش بلی من هبت و دم اهل حقیل برانبر وان طاغیا رابوین و گوتیا وان تخیبا درباس نکن هفرکیه که دیرو دریش ات دیرو که مروفینیه دا دست پیکر و گلک جارا ترازی اجبر حکمت که خود پیت زانت اپلای زرتا که داد چو و هندک جارا هندکش خودان باورا بحیبتی و پسیارت کر کنگی و چاو سرکفتنا خوده دپ مرا گهت و هندک جارت کمتر
دموان لشکر و هیزا وان کافرا و ظالبون وان السر هر چار کجی و قرنتت دنیای اتدیت وانش برگرانی واقعی نکش بهیوی بون یان بباوری ود گوت تو بجی خود بشیت وان الوان دما برسوا خود رهن و آشکرا ادئت ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض گلی خودم باورا یان گلی مروفا همیا هین باش بزانن که اف زرطکه اوید خوب کراس هیز و شیان نیشا خلکیت دن و وکی طاوسی جنگت خو قجت کن و رنگت خویت بریس قدار نیشا خلکیت دن البر خوده وکی هندک دنتکیت خیزینه ایکش هوا مستخو جی تجی بکت اد هاوتین السر پشتا کوکبکا بچیک یاش دنتکه که هیرتر اد نف مخلوقاتت مندا او جهه هینت بجنه عرت اگر خوده بوید دیوان هیرت وکی سپی هکت نف هر دو تبلت ایکش هوا دا اگر خوده بوید اد شیت بسروان بکوید بله دم او هفسار وان دریجت کت یان بندکیل دیفوان بردت وی آرمانجا که پوی چنده هیا وی دوید وان بجربینت دا او اب ادب کون و پاشی دا چاکی ببن اگر نه دیرو که بخوینن چند جارا اوید فایدش جرباندن ندیتی من تبرینه که قوم نوحی و هودی و صالحی که نمرود و شداد و فرعون او اب چدی ماهی چوبون زنای تابعی آی نافدار مجاهد اد شرح و آیت داد بجد عریب خوده اگر وی بوید او پلشکر خوی زیده دشیتوان و همی مخلوقت وی لشکری وینه و مخلوقش همی الله واستر اگر اول سروان زال بکت او دی بتا لشکرکش لشکرت خوده او چد خورن اپوان قصرت السر چیا ات کفرارت کولن وکی قوم ثمودی یان او باجرت آسه و خودان شیره و سیاج و تیله وکی قوم عادی یان او آواهیت قوچال عورت دن و کسب درگهت و نکون وکی فرعونی هین هزرت یان دم خود بوید پا عذاب دوره لوان بگرد اب چه رنگ لشکری هیرش ادبت سروان چه چکی دجیوان بکارت اینت دا بیزاری آوان برچاف بکت گوه خوب بدن برسوه شلای خود بخوه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يلي خدام باورا اوت دم هوديتي لشكري وان يبوش هاتين خود دورو برت مالت هواجي گرتين و جال بروان و البرهندکش هواجی بویا تشتکی مستحیل که اف لشکر هنده مزن بیتش کاندن هین ویقن جیل بیرا خوبینن یا خودت گل هوا کری دمیوی بایا که دجوار اب سروان دا اینای و لشکره که هین بچاف نبینن بردای وان و جا ترس کفتی دلت وان و او شکستین و پاش دا چوین او لشکره هین بچاف نبینن و هرچنده او لشکر الویر ملیاکت بون وکیت حدیث درست داهاتی بله او نابتا مانع ما باوری هبت که اگر خود بوید او تشت هندک مخلوقت خوی دجی جبلی ملیاکتا یت ام نبینین وکی لشکر اد شر خدا دجی وان مروفا بکار بینت یت طغیانت عردی داد کن و مصیبتا مزنیات ویرده لشکرکی وصا بیتتا تو نشی بشیری شروی بکی یان توی نبینی فیشکا خود ورکی هنگی شیرکی آسانی تا دستی تدابت یان قنبلکا زری یان نووی تهبت یان چکیتا یک کیمیاوی و جرثومی بت فایده تناکت
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. گەلی مرۆڤە هەمی مرۆڤە ئەڤە مەتەلێک بۆ هەوە هەمیا باش گوهێ خۆ بدەنێ ئەو سەنەم و دار و بەر و قەبر و مەزار و وەلی و شێخ و مشایخت هین هەوارتکەنێ و دوعایا بخۆژێتکەن و هیڤی و مرادێت خۆ پێڤە گرتدەن ئەو هەمی پێکڤە کۆم ببن نەشێن مێشەکە بتنێژی چێکەن مێشەکێ ئەوەل بەرهەوە چنە نەبەس هەندە ئەو کەسیت هین دوعا و هزرەکە مەزن ژێتکەن ئەگەر مێشێک تشتێکیش دەستێ ئێکیژوانە پڕەڤینت و بەرێڤەی گەریە خۆ بکات ئەو هەمی بێنێ ئەو نەشێن وی تشتی ژێ بستی نەڤە ئەوێت هین هزرەکە مەزن ژێتکەن نەشێنە وێ مێشێ یا هین چه هزرە بۆ نەکەن vêca ev e çi hîvîn e hînê wan ve girêdin çawa hêza mexlûqa ya vala hewe hind mendehoş diket ku hîn hêza wî xwedayî ji bîr bikin yê ew mexlûqa firandîn eger wan çekek hebit yan deh yan sed her tiştekê hîne li erd û esmana tibînin û nebînin jî gava xwedê viya wî bi xwe dikete çek hete dîrokeka kevin da zirtekek peyda bibû ji ber wî milkê berfireh û leşkerê mezin yê xwedê dayê ji bîra xwe bir kanê ew çi ye û çend e lew tuğyana wî gehişte wê derecê got ez xwedê me qalibê mirovekî de hatîme ser erdî û miletê wî ew ê eqlê xwe berjêr kirî û ji serî berib zikî û bindatirê înaya xarê ji direw xwe bi vê gotina wî qaneዕ kir gava xweştiviyê Xwedê İbrahîm silaf lê bin el ber singî rabûye ve û gotiye tu mirovekî ji du cihêt pîs yê derkeftiye ser dinyayê û Xwedê ew yê jînê û mirinê tidet ewî du mirov înan ê kuşt û yê dî berda û got ev e min jî jiyan û mirin da û piştî İbrahîmî bi mantiqê wehyê serê wî nav milletê wî da şor kirî û çirê el ber nehêlayîn wî mantiqê tugatê ti cahiliyetê yê berdewam bikارîna û biryar da bû parastina êkrêziya milletî û pîroziyê ti bab û bapîra a girekê wisa şariyayî bête hilkirin ku kes neşêt xwe nêzik biket paşî İbrahîm bi mencenîqê bête havêtin et wî agirî da û nike min nevêt ser hatiya hevrikiya wî û İbrahîmî vegerim bes min et vê dibêjime hewe erê hîne dizanin dîmahiya vî zirtekî û leşkerê wî ya çawa bû hêne dizanin şerekê çawa Xwedê digel wan kir û çi çek di jî wan bikar îna û ew pê birine hîlakê e bi pêş yê belê e bi pêş yê Nemrûdê mezin û digel da leşkerê wî yê kesê wî zamanî hêzeret kir ku naê teşkandin kitêbê ti dîrokê dibêjin et navbera çav û biriya da Xwedê rengekê pêş ya berda Nemrûdî û leşkerê wî her êkî pêşiyeka biçîk û lawaz eb rêka guhî çût serî da û berdewam tiv dikir heta ew hêr bûyîn û her êk ji nexweşî û êşanê da çoyî serê xwe li bera dayî heta serê li xwe peqandî Ebreheyê Hebeşî jî destebirayê Nemrûdî bû hikm û seltaneta wî êka hind jê çêkir ew eb fîlê xwe yê mezin ve bêt û qesta Mekehê biket eb enyeta xirabkirina wê malê ya İbrahîm û İsmaîlî bi fermana Xwedê bûkirina îbadetî ava kirî leşkerekê boş yê çekîdar bi çekekê pêşkeftî wî demî amade kir û tiştê tuğyana wî zêdetir lê kirî ew bû wî dît her Yemenê û heta ew gihiştiye Mekehê mirovek nebût xwe ra bibînit el ber singê wî rawestit yan bêjitê
ده چكي الحد خورا وسطا لوي هزر كر چه هز نماين البر هزاوي راوستن و حيبتياوي چند يا زيده بو دموي گوه المزن مكه بوي دم بدلك الرحت و گوتيه از خدا نحشترامه ده حشترت خو پاريزم و بيت خدا نكي هاي او دوي پاريزت و ازت بيجم هين هميت زانن ديماهي چبو هندك چيچكيت بچيك يت نشير ابرهي فيت كفت و نتيرو رمو نمن جنيقتوي دگهنه هندك بركيت بچيك يت هندي نوككي يان بچيك تر اب بيت خوبه گرتبون بردان سر ابرهي و لشكريوي و بتنه او جيمان ساخ يت خود حس كري دا بچن مزگينيا ريرشيا ملك خوي مزن بو ملت خو ببن و دهي و بير مجي دانستاندنت گرم اتگل ايكو دتكرن و مب حيبتي و پسيار تكر اري هزك ده هبت شت طاغوت عصر ما او الدنيا بي مبتلا بوي جمينت هم بيشن هزك هبت بشت خو برانبر امريكا يان روسيا يان اوروباي بگرت اگر شرک جهانی سیه چه ببت چچک دیته دا ایتب کار اینان وجبروش کستنا نفسی یا ادوان 200 سالت دیماهی دا بسر مدا هاتی گلک اشما مسلمانات ناف مدا هبون و نکجیت هین وکی طاغوتت روش هلات و روش آوای هزرت ین او خود العسمانی تشت بکت امريكا وكوريتوي الاوروبا واسرائيلي وهيرفوهو والعردي تشين بكن مانا اون شوينة سربانة هيفي وذرك كلاشتي و او اختراعات كرين يتشجرا نهات يسر هزرا مروفا او چه هزايا بشت خل برفي مزنية بكرت چند جارا مگوه الطاغوتت النظام جيهانياني بويا او بهمي دفن بلنديا خو اتبيجن خودی جی ایدی نشیتمه پاشی اش نشکه و مبرسوا خودی دیت و برسواوی نب طوپ و طیاره و قنبلت نواوی بو نب هیرشکرن السر لشکری وان بو یا نهرفاندن معسکرت وان بو نه برسو اب ویروسه که هنده بچیک بو حتی تو 9 ملیون جاراوی مزنتر لینکی تو نشیوی بچاف ببینی وی ویروسی چلوان و ما و جیهان هم یکر تشتوی کری او بو او درویت طاغوت نی اب پشتوانی و هاریکاری خلک عردی همیه ادخو آلاندین وکی بلگت پاییزه همی وراندن و او السر راستی وی یا ترسی نشامده مزنترین درس وی بچیکترین مخلوقی دانمه و دوی زنجیرا پیوادا اگر خود حس کتن یا کمال بره بوها پیشکش بکین ام ده چندکه به برفرهی الدور وی مسئله آخوین او درست مزن ید وی مخلوق بچیک نیشا مداین حتی پیوا بیت ام دگهین ایک بمینن الجر چاف دیریا خدای مزن و بخاطرها